Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Jisa, itay kapayla dita sango ti Sarmeng. Awan sa planom apumanaw ditan. Di kay ka din natagari, tatang. Kitain nyo mat ang madama ti make-up ko. Ay nawaw, isulat ko am tunggal agawid ka. Imbis at tumulong ka kumamit ka dagiti matrabaho dito'y balay. Busy ak, tatang. Pangaasiyo tadidaksi ngaan. Madadaal timud ko nga ag-make-up. Ay, nagalas ka tikas tang aramid mon. Bimal balasangan ka ngawan na mo matrabaho. Dahil talarupam tiyam mo malinisan. Aha. Oops. Ay nakapimpintasak ka talaga. Uray ka sa nuti kinapintas mau. Nudugyot ka may awan serbina. Ay, unay kayo matan, tatang. Kanayon daklakit din akontraan. Jakla ko man nagaw-awit. Ijayak ko malatan boarding house ko. Taawan mang dildilaw kanya. Ay, day tati madikin ka tagpasugnod ka dagaos na madilaw ka. Di mo panunutain na para maglakang ka ti may bagbaga. Wanan, basol kon. Siya kon ti kamali, tatang. Gusto nga rudan Marengreng akon. Sao kayo laasao. Hay, makauma. Ha? Ops. Ay, may sapay. Aha. Anong nangyari here? Payakas lang na bagyo mo tanti kwarto, ta, Jessa. Ay, unay kan. Selfie ka, selfie dita. Ngam kita man, nakagulgulo ti silid ta. Aglinis ka pa'y kumanga umuna. Sakbay nga selfie ka. Anya ka di, bes. Relax. Saan mo't makita iti social media dagita awarakot? Kalma ka laang, bes. Okay? Kalma. Gaputasan na makita iti social media. Di ka naglinis? Kasta? That is a big mistake, girl. No, pwede. Sana mabalinti kasta. Awanti katulong ta. Iso tumakder ka man dita, katagunay kan. Your nose mo dagiti waram. Iti kasta, nalinis akitain. Ay, saan mabalin, bes? Kas makita mo't, naka-make up akon. Ngam paglinisan nakit din, ay awanan madadaal antibiotic. No kayat mo, di si kapay lang timang linis kadagitang. Iti kasta, awan rugit makikitam. Di nakpaglinisan, tamarugitanak. Naawatam, bes. Anya? Da kayo matgayam, tatang. Imbag man ta nakaumay kayo dito'y dagos ko. Ay, wala, tadi ka matan mauray nga agawid. Anya ngay dagita awit yo. Nangyigak iti ka puros anateng ken prutas. Mala, umunag kayo, tatang. Ay, man tanay. Nabambanuga ka nagbiyahe. Sige, agtugaw kayo. Ay, nawaw. Akin kukuha ka dagito anak ka. Agkaiwara mo ti underwear dito'y supa. Ay, kukuha samay. Ay, ikuha, tatang. Ay, win. Ay na. Kalablabak dagito'y tatang. Jakpay ngamin na yurnos. Yurnos kunto inton madamdama. Ay, uray kan. Pati dito'y dagos mo, kaiwara dagiti usarmaw. Ay, kasano ngayon no da bisita. Di nakababainag. Ni tatang mat. Kat siyempre, aglinis sa kano amok nga adda sumangpat abisita. Jakmat ngamin amo nga umay kayo ngayam. Iso ajak nakalinis. Ay, nakalalaing ka mga agrason anak ko. Kanayunem latta ti aglinis. Uri awang bisitam. Iti kasta nalinis ti aglawlaw mau.
Sana day talarupam tinalinis akitaan. Ay nano, imay kayo dito, itapno umay dakla ang sirmunan. Nasaysaya at sigurong agawid kayong tatang. Ay nawaw, ay nagalas ka ti ugali mon, Jessa. Apay ngay, apapanawon na mutan. Kasano, sumanao kayo man matan. Kaslaak matlaang adda ijay balay no adda kayo diti dagos ko. Ah. Tangiwat yu laang timang mga ko. Abak yu pa'y ti upa aputak. Ay nawaw. Ano pa yan, girl? Mamin ano ka di adaras nga ibagakan ka nga aglinis ka man? Pangasim! Ay, Diyos ko, Lord. Maestresa kin ka, bes. Ano dito eh? Bodega, wano kwarto, ha? Nakarugrugit. Ag kaiwara ti usar mo everywhere. Oo, kamat bes. Bay amlaang kadidita dagita awara. Ayun, kita man numayat matlaang dagiti baro a picture ko. Anya man na picture da kita niya. Kita man. Atoy bongga, di ba? Ayun gayam, agda baro a post ko iti TikTok. Ado tinag-comment, naglaing kanong agsala, kan nagpintasak kano, bes. Napintas ka mata talaga. Nalinis ka akitaan. Ngem no kasano, ti kinapintas kan kinalinis mo iti social media. Iso mo ti kinadugyot mo in real life. Ay nawaw, hoy bakla, makapasakit ka na. Nabayag ako nga agtap-tapal kan ka. Aglablabos ka matan. Ay, masaktan ka at tapod no ti ibagbagak. Huston! Jakon kayat adenggan pa'y tibagam. Aguray ka, di mat adda pa panam ita. Apay numapan kan, iti kasta saan ka amaladaw. Alamapan kan, kat agan-an na dawan, bakla. Rabiin insan, Jessa. Apay, di ka pa'y maturog. Madamdaman ton insan, agtiktukak pa'y. Ay nawaw, apay no ipabigat munday ta insan. Diyak ngamin makaturog no nakaswitch on ti silaw. Masisira pa. Iso nga agiddakan ta maturog tan. Ida pa mo ti silaw insan. Okay. Na, anyat ko am nga insan. Nagtugaw ka man mat dita sango ti sarmingan. Ag-make upak pa'y insan. Anya? Ay nawaw, ag-make up ka kunam? Apay, papanam. Kunak man no maturog kan. Maulawakin ka insan. Di ka dinatagari insan. Ag-make upak pa'y. Iti kasta, napintasak ka maturog. Ay nawaw. Oops. Aray ta. Mayat mo't siguro ti pormak. Papa naman akaw. Kasta unay matabang lom. Nakapurma ka pa'y. Mayat mo't lang ka din, anang. Bagay ko kadimot la to'y suot ko. Ay, katun anak ko. Bagbagay mo. Ad-adda atim maar ka iti na itasuot mo. Ay, nawaw. Nagmayatan mo kasta, nanang. Ngam na papanam ka di nga agpaysaw. Kuha nanang. Adanam amok iti Facebook. Agkita kami iti personal. Ha? Ay, tagano ngay mait. Napintas matlaan ka de. Isungarod nga agmeet kami ita. Agkita kami iti personal. Iti kasta, makapagamamu kami iti husto. Ay, lalaingam nga roda anak ka. Iti kasta, makaasawa ka mutan. Un ka din, nanang. O sige, panawan kayo pa dito eh. Narigatan. Amangan no maladawak iti first date me. Oy, insan Jessa. Insan, bumangon ka ditan, aldawan. Madamdam apay insan. Makaturturo ka pa'y. Anya? Angam aldawan. Di mat kunam nga ada bisitam ita? Ah? Anyat orasan ay insan. Agalas Jason a insan. Ha? Ay sus! Ay, api nga itanak laang abangunan insan. Kasanukat naladawak mo't anagreeng. Iso a dinardaras kumot tan ati nagrubat. Tanay, maladaw ako iti papanak.
Anya, di mo't ko na mga glinis ka ina. Uwan ko angam na aldaw matan. Inton maminsan ton Si kapay lang ti aglinis dito'y dagos mo. At dapay ngamin napatag alakad ko, insan. Ay, nawaw. Ay nawaw talaga. Kaririing mo pa'y laang day taman laro pa mo ti aprusa minsan. Siyempre, dahil ti kinabak ng kwan niya. Iso arumbang na lang nga aywana. Sapay nagwapo di kachat ko insan. Agkita kami kanoita. Iso anas ken ngagpapintasak iti kastaunay. Mala, pumanaw kan, tagsagana ako. Sige insan, kat agyamanak iti panang paturog mo kanyak dito'y dagos mo. Salamat sa ulitin insan. Alawanan. Pumanaw kan, tagpapintasak pa'y. Ay nawaw! Talaga adi mo amo ti aglinis anya, Jessa. Nagadu kaya ti mainawan iti kusina. Agraman si nakadugdug yun. Makapa-stress ka na talaga. Jack amon ti ramidot kang ka girl. Maumaaksan! Ay, agtal na ka, bes. Pangaasim, di mo dadaalan taldaw ko. Ay, tsaka mo kang ka! Day talaki din rupam ta sa sikaswam. Naglinis nga agpay so tarupam. Ngum nakasadsadot ka mat. Nagalas pa ito Ay, agtal galing. na ka kunak na. Isardeng mo pa lang man. Day ta pa nag-make up mo. Aglinis ka pa'y. Tani, aglalaukan timurang ka nalabaan. Ultimo na nga namin iti chichirya, di mo pa'y among ay basura. Ay, di nakdisturbuan bakla. At da bisita kita. Iso apang nga asim ta di mo dadaalan timud ko. Ay, kanto na bisitam. Rumbang aglinis ka. Wa, naglinis akto inton madamdama. Ag-make up pay. Relax. Makaamu ka. Saan ka pa'y lang makalinis inton makaawid nak, nay? Nasaysayatan nga agbiro kang iti sa bali pagdagusak. Diyak kaya ti dugyot akabalay. Dandaninsan agbalay ti ipes. Kas kada marabutit dito'y tagusta. Gapo iti kinadugyot mo. Nico? Hello, siyak nga rod. Umunag ka. Agyaman na ka. Imbag man ta nabiro kam adagos ti insen kong address ko ken ka. Ako saan mo ta narigat abirukan? Ken asidagla ang mat. Sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. At hayugaya man na pimpintas ka iti personal. Thank you, Nico. Ay natataer ka mat iti personal. Ay, pasensya ka na. Diyak mat ngaminan nakalinis itay. Agkaiwara tuloy dagiti gamit ko. Okay lang. Uwan, awan parikot iti data kanyak. Mabalin ti makisiar. Itayak pa ila makajingjinggal. Ay, yun, sige. Iti day abanda ti si Army. Kuyugin ka kadipay? Saan ang Jessa? Okay. Diretso ka laang. Makitam ti CR iti pinakamurdom day ta hallway. Sige nga ro, Jessa. Sige, orayak ti panagsublim, Nico. My God. Anya dagito yan. Agkaiwaramat nga underwear. Ay nawaw. Ay, saan pa yan ay plastic bowl? Oh, my goodness. Oh, yak. Nico, anya ka diti? Ay ko, sorry. Pasensya ka nuwan. Diyak matin na si Bugan ti Baul itay. Sorry at talaga. Nalipatak tinaglinis. No worries. You don't have to explain it. Nico. And about our date, forget about it. Kaya't ko sawan, lipatan mo. Ay, aglinipatan. Kaslakas jay. Uwan, kasjay. Anya, alam, di mat ko na nga iayatan na. Kat ay ayatan ka mat, Nico. Kwa, dya kung ituloy ti agaram mo, no, mangaram kan ka. Alam, iti anya agapo. Gapo ka dita nakitam anarugit ti dagos ko. Saan lang mo't basta rugit dayta? Dita ngamin ang makita. Ti kina-irresponsable ti may sa tao. Uno kina-responsable. Simple lang nga panaglinis. Ngam di mo pa'y kabaalan nga aramidan. Makapa-turn off. Nakapimpintas ka nga pa'y sa babae. Ngam nakadugdugyot ka mat. Panaglinis pa'y kuma. Sakbay ti panagpapintas. Sige, inako. Di nakpanawan, Nico! Nico! Agsubli ka!
Oy, ano ngayon? Bes. Namin ano ka na binagaan? Ngam awan dengdenggam. Tapno amom, naumak mo ta namang your ornos kada kita waram. Iso nga anusam, taoray siya, kat panawan kan. San abes, pangaasim, di nakpanawan. Sorry ka din. Amom nga awan sir-serbi ti kinapintas mo, ha? Nudugyot ka mat iti unag ti balay mo. Puro ka selfie, puro ka upload sa TikTok, puro ka papintas, ngam nakarugrugi ti pagnanaadam. Bes. No nalinis ka iti bagim, basta kumamot iti aglawlaw mo Para matlangken ka day takit, sana para kanyak. No di mo kaya ti agmaymaysa, balbaliwang ti ugaling. Ala, ang kaglinis, kat namnamaag nga iti panagsubli, kat nalinis aminen, agraman CR ken kusina. Oh, Kat, kumusta nga'y tinapanam ni ko anak ka? Awan nanang, lipatan yung tinaibagak kada kayo. Ah, nay, apay nga'y? Apay, binasted na ka ti kasinarak mo. Saan? Anya nga'y nga road. Siyak tinang basted. Ngamin, na-turn off akin ko nanang. Ha, Pudno na pintas. Ang, nakadugdugyot mat. ay nawaw. No kasta, napan ka ijay balay ta anak ka. Wala nang. Nagtulag kami ang mapanak pa nga umuna iji dagusda. Sakbay arumwar kami ang mapanag-date. Ngam, ay grabe ti dugyot jay dagusda. Ultimo CR. Urek lagdulok. Isora jay. Jakon intuloy nga ag-date kami. Ha, Jay matlaro pa natin ang muna alinisan. Sana makatulong iti trabaho ti kasya klase ti babae. ay kat na imbagmat nga rod ta nakitam ad agos ti kinadugyot na. Tadi ka kat na ilawlawan kan kwa na anak ko. Wan nga rod nanang. Talaga adyak mairusok ang makaden na ti kasya klase ti babae. Nakapimpintas. Ay nawang. Ay, adyak may ladawan ti kinadugyot na. Iti pagnanaadanda. Nilaangan Luisa ti armo manak ko. Ah? Uray saan anapintas, tanagagod, kan nasingpot ay dyan. Aday ta, nakalinis ako. Makabanog na. Ay na. Nagmayat gayam tirik na ang makakita iti na urnos. Ken nalinis nga aglawlaw. Makapabang itirik na. Nakita. Nagpinta sa kitaan tinalinis a kwarto, agraman salas, kusina, kan CR. Wen nga rod, bes. No, hindi pala kumaan naglinis ka. Di saan kumaan na turn off ni Nico ken ka, bes. Wen nga rod. Ang bayam day jayan. Maawatak matkit di. Maawatak no apay akas di tinagbalin a reaction na. Ita amumon. Iso amanipod ita, kanayon ang ti aglinis. Makapalag-an kaya itirik na no nalinis ni aglawlaw. Wen nga rod. Kat agyamanak ka, bes. Ngamin, di ka na uma ng palpalagip kanyak. Agyamanak iti kinasingpot mo. Di nakimbati, oray kasano ti kinadugyot ko. Ay, no saan ka paila nagbalbaliw? Talaga apanawan ka matkat. Ibati ka Iti kasta, agnakem ka. Ngam, thanks God. Ngamin, nakaamiris ka matlaangan, girl. Wen girl, kitagyaman akmanan. Amuam, ita panawan, saanan alang at ikit-kitaan da. No di ka ti kinasaya at ti ugali. Ken kinalaing adumiskarte iti biyag. Kang runaan iti amin, rumbang lang nga always beautiful inside and outside. In pak, ganern. In side by side. Ganern. Ay, nawaw! Awan sirbi ti kinapintas mo, no di mo matamu ti aglinis iti balay mo. Ita panawan saanan nga uso ti pinapintasan. Rumbang nalaang mat nga responsable ka kadagiti trabaho, nang runa iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.